Terutama di ibu-ibu aja termasuk deh kan ulawang ipasipulong apa aja kapag kumaya makoto marawino bawang ulawan na kulay uting mega to je to nasa naya mo je maliusas cocok nih demi nawat di berlebih-lebih aku pe gamay pakai sewajar na sitongan na to ya tumakun recik di ulawan na pita tega cicin nami na sabak de na macigaw arone ko ni teliman ta cicin na bar kita wang kanalah kain na yan itu pita ya rantai beda na pita na ya rantai mah kokoy saliwan na jilbain on roy magi jero gagamon hilalang non risaliwat mana sulara lalang legging mon risaliwat toy mah kokoy tapi dito gago kebudi dekaga we badar dia anu ilalang mana miro aja nanti paso foto latu siku jamo tanulada pada je tu iya ko mati masa kita bawa na bayne mondri niya tumal maka na kenri me lolo de nak bayne lakay ta ko mati cerita mati ya tu rewa ni kare matu tanai wi rewa kita nih ko dia tepa tabudain kada pak kira-kira mak bayne ki ko mati ka palingan makalami tarumiri tah ya itu jawaban nih gak jadi aja na mega nuta tatta makwa